Eh, macam Man tu topi dia. Ya, apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukanlah tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man, dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Okay, Assalamualaikum semua. Welcome back to Kahwin Podcast bersama saya, Ustaz Mak Salim. Thank you very much kepada semua yang dah menonton dan juga dengarkan rancangan Kahwin Podcast lepas bersama guest sebelum-sebelumnya lah, Ustaz Jala, Ustaz Zaliana Musfira. So maybe I would like to welcome new followers. Welcome new viewers. Kalau ada yang baru follow, terima kasih. Teruskan. InsyaAllah pada hari ini saya pun ada guest baru lah. Itu dia. Yes, saya. Tak tahu nak masuk bila. Terus. Teruskan Ustaz. Alright, bersama saya seorang yang saya juga respect lah. Respect pasal dia punya talent dia, kita respect. Dia pandai buat hosting. Kemudian dia pandai visual, kreatif industri. Ambil video, ambil gambar, pandai bersyarah, pandai mengomen. Tak. Pandai segala-galanya lah. With us, Ustaz Dola. Assalamualaikum Ustaz. Welcome. Terima kasih kerana jemput saya. Kira apa? Tadi Ustaz kata kan, kira Ustaz really respect the talent. Kalau I tak ada talent, kira tak respect lah. Kira I sebagai insan ni tak ada value. Respect as a human being, of course. Tak jangan gitu. Thank you Ustaz. Thank you for having me kepada podcast yang sangat it's rising Masya Allah. And all your previous your guest semua nama tersohor. Segan lah saya ni datang selepas Ustaz Jalal lah, Ustaz Zaliana, Ustaz siapa lagi? Ustaz Tam. Tak adalah. Ustaz you pun sama juga semua in the same league. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima. Okay. Tak ada. Masya Allah. So thank you kerana sudi datang ke sini lah Ustaz. Ustaz macam biasalah house life. Boring. Kira mobile opening. Alhamdulillah. Hidup ni kalau kita kira ni dah setahun lebih, alhamdulillah, sangat bercahaya, berwarna-warni hidup saya ni, masya-Allah. Kahwin podcast kan cakap. Alhamdulillah, life's been good. Okay. Ustaz pula macam mana? Okay, alhamdulillah masih learning lah. Masih learning pasal kita dalam perkahwinan pasal kahwin podcast dalam perkahwinan, parenting kan, nak besarkan budak-budak, jadi it's very havoc kat rumah tu. So hari ni kita nak belajar lah daripada Ustaz Dola. Ustaz Dola dah berapa lama berumah tangga? Kalau ikut kiraan saya, ikut hisap pula more than a year lah, lebih setahun. Sebab saya Oktober 2024, jadi kira about 1 year 3 months more or less lah. Okay, actually baru juga nikah. Alhamdulillah. 1 year 3 months. Betul. Alright, exactly date tu bila? 13 Oktober. Okay. Kira sebelum datang dah terfikir ni, kalau saya tanya kena ingat refresh balik. Okay. Itu satu. Lepas tu salah satu dulang hantaran tu apa dia? Kita tak ada dulang. Tak ada dulang. Okay. Kita cuma ada kita punya cincin dan juga 1 dinar. Okay. Duit hantaran berapa? Sibuk nak tanya. Berapa tak ingat lah, dah kasih semua kan. 8,000. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebenarnya tak kisah bila tengah tanya Ustazah Husna. Your wife lah? My wife, correct. Bila tanya my wife, bila time bakal lah kan, tanya nak berapa, ikutlah market yang mana, kita compare antara kawan, antara family members. Okay lah, 8 boleh lah. 8,000. Okay, happy, no problem. Alhamdulillah. Yang penting sah lah. Betul, itu paling penting. Tak kisah 1,000 ke 10,000, kalau sah, itu je at the end of the day. Betul, itu paling penting sekali lah. Jadi Ustaz Dola, dia kalau dekat podcast ini memang dah
popular lah. Orang dah biasa nampak. Kalau di offsite pun, maknanya onsite lah. Onsite dekat wedding pun rasanya you all pernah come across lah. Sebab dia ambil gambar kan. So you ambil gambar kehidupan orang yang berumah tangga, yang baru bina rumah tangga. You yourself dah berumah tangga. Of course you have a lot of insights lah dan perspektif. Adalah sedikit sebanyak kan kita dengarkan cerita orang, kita juga mengalami sedikit. I think kalau kita punya teman-teman yang mungkin dah 5-10 tahun kan, macam ustaz lagi kan, masya-Allah 15 berumah tangga. Berumah 15 tangga, years. insya-Allah. I think adalah seniors kita yang lagi ramai pengalaman, tapi adalah sedikit sebanyak apa yang kita kongsi dengan orang yang baru mula merangkak kan. Sama macam kita juga, kalau ada istifadahnya boleh lah. Sama-sama raikan fahidah kan. Okay, mungkin kita nak tanyalah, since dia dah setahun lebih, then penonton ni mungkin ada yang muda-muda, mungkin baru nak cari jodoh ataupun baru tengah nak plan nak bernikah. So throughout your first year dalam marriage ni, do you ada macam tengok, kalau aku tahu aku akan buat ni before marriage, in terms of preparation before marriage, benda-benda yang blind spot lah, ada tak Ustaz? Blind spots I think blind spot kira kalau Ana lah, Ana nama dia baru setahun kan, I tak rasa I sedar apa blind spot tu. Tapi ada juga perasaan, ada beberapa perkara yang mungkin kita tak akan dapat betul-betul mengalami, tak akan betul-betul rasa baru until kita mengalami perkara tu. So I wouldn't say dia blind spot, tapi rather dia macam bila kita dah dalam rumah tangga baru kita akan mulalah kelas pelajaran tu. For example orang selalu kata kita kena betul ansur lah, kita kena baik bersabar, all these things yang orang tua kita sejak kita pun ingatkan, dia tak rasa until you actually live it through. Betul tak? I think kalau kawan-kawan kita semua akan setuju. I think kalau saya boleh, saya pula anak-anak ke nak saya, Ustaz prefer mana Ustaz? I check with you first. Mana yang selesa. Mana yang selesa. I pun boleh, I pun boleh. Betul. Okay. So I terus kekok for me, one thing yang mungkin for context, me and my wife, kita suka layan perbualan like malam-malam nanti kita berbual pasal keadaan, we reflect on things that happen kat work. I think semua couple buat gini lah. Tapi kita pun kadang ada benda yang mungkin kita tak sefahaman, kita suka talk it out. And I think for context tu penting because kita banyak perkara kita beza. And so this brings me to my first point. My first point, apa yang mungkin not say blind spot, but rather one point of friction lah. I think for lack of another word, friction adalah kitanya perbezaan family culture. Family culture kira bukannya family dia kecoh, kita tak kecoh, but roughly around there. So one thing, for example, roughly kecoh. Generally my side kecoh, dia punya kurang kecoh. So macam routines harian, macam mana kita tak, kalau bila kita fasa berkenalan kan, mungkinlah kalau ustaz kita bawa partner keluar, kita tak tahu macam mana kita kat rumah, betul tak? Cara kita kemas bilik lah, cara cuci baju. So ada satu story ni, bila in terms of routine, perbezaan dalam routine kan, my house, kita tak pakai washer dryer. Kita pakai washer ada, maaf. Kita macam mana cuci dekat sungai? Tak ada. Apa nama dia, kita ada washing machine, tapi kita masih pakai galah, old school lah kira-kan. Jemur baju, betul. So nak keringkan selalu jemur baju. And for context juga, I 3 beranak, my parents dengan myself, I tak ada adik-beradik. So selama ni berapa tahun ni tak ada masalah, alhamdulillah. Bukan kata ustazah masuk terus ada masalah lah. Bila dia masuk, dia macam Masya Allah pakai galah. Konteks pula rumah dia, Husna, adik-beradik termasuk dia ada 6. Dengan ayah ibu jadi 8. Dengan helper rumah jadi 9. Jadi baju-baju tu makin banyak lah nak dibasuh. Lagi banyak. So kalau kita 3 satu rumah, the volume tu kali 3. Correct. So diorang sana pakai washer dryer. So when Husna stays with my family, pelik lah, alamak galah. Okay. So I ingat ni Husna yang story Apa tak perasan my face punya macam mana. But when benda tu jadi, kita dah cuci, and then dia pula macam apa, dia longgok banyak pula. Bila dia nak gantung, dia punya gap antara baju tu very small. Kira dah macam dah longgok, dah full lah. Tak nampak pun dia punya tingkat kat belakang tempat sidai. So my first reaction
apa ni? Tak boleh gini. So macam terus, that was terus. I tak expect my reaction macam gitulah. Cuma bila dia sebut balik macam kenapa macam tak boleh sebab ada gap. Nanti kalau gini nanti dia nak dry lama and all that. Macam mana? So Husna pula kata dah basah pun biar ada kemas. So this is just one example of dalam rutin harian yang awal-awal I tak perasan, but it was a bit of friction sebab rumah kita ada certain way of things and dia pula different way of things nak adapt into inside. So that was something yang I would think lah, I think many couples juga akan mengalami yang kita I think dia kena duduk dengan sit down and talk about things like kita nak buat macam mana. I don't know, Ustaz, you ada ke gini dulu? Tak adalah duduk lepas tu bincang. I think as kita punya life goes on, kita dah perasan lain cara. That's where dia try to fit to each other lah. Kalau kita punya cara macam gini, mana yang dia boleh ubah, dia fit to us. Kalau tak boleh, kita pun kena fit to them lah. For example, saya punya tak tanya. Saya punya ni pula di antara macam culture shock, macam yang macam rutin ni kan. Ialah kalau me myself, saya tak berapa pandai buat kerja rumah in terms of gosok baju, macam tu lah. Gosok tahu, tapi kita punya gosok orang lelaki mungkin saya je lah tak represent semua lelaki. Tak berapa neat, tak berapa kemas. So kalau contohnya kalau business pants kan, orang yang betul particular gosok kan mesti ada line. So the line, nampak line. Macam saya tak ada line. So dia macam pelik, sudahlah kasih saya macam gitu. So setiap kali saya gosok, nanti dia kena gosok balik. Tu yang buat memenatkan lah. So end of the day, first try argue this is cara saya ke kan. This is my way. And memang gitu daripada dulu. Mak pun tak cakap banyak. Bapak tak cakap banyak. This house saya buat daripada zaman sekolah. Tapi dia punya cara dia gosok dengan betul-betul gosok lah, macam dia punya memang very neat. Okay, then I surrender. Okay, kalau gitu kita memang pasrah, kasih dia buat. I think kau boleh tak tanya Ustaz? Boleh. How long did it take sampai benda ni diketengahkan? Macam bila you discuss macam ni cara I, cara you, but when did you decide yang you rasa macam like okay lah, tak apalah, I concede ni salah, we do it your way? How long did it take? Ni ambil berapa? Dia tak ambil berapa lama sangat lah. Depends on seseorang tu. Kadang-kadang kita nak fight the battle, kita lose the war. Nampak? Pandai. Jadi tak malas lah nak kerahkan tenaga benda-benda yang kita rasa kalau kita menang pun apa kita dapat. So tak apalah, kita mengalah je, because kita tak nak waste energy dengan perkara yang memang susah nak ubahkan cara orang tu yang dah sedia kala. Kalau macam saya okey je tu ubah. Tapi kalau macam dia rasa itulah yang the best, so saya akan kasih chance lah, give in lah. Same goes likewise, dia pun ada benda yang dia give in, macam okay, that is the best. Tak semestinya apa yang dia dah belajar daripada family dia, values yang dia belajar, kemudian dia nak die-die kena implement dalam rumah tangga kita. Betul. Kalau macam kita punya okay, then dia akan kasih chance lah. I think yang macam for my case juga pun, I think the first month yang kena perasan yang benda ni jadi friction. So first time nampak kan, first time alami and all that, macam kenapa dia buat cara gini. Tapi my solution kepada perkara tu is I cuba justify the whole situation. I tell myself, dia dah keluar dari family dia to live with my family, my parents. Dia first time buat perkara ni, she's learning, betul tak? It's not easy. I think kalau kita pun pergi rumah orang lain and kita nak adapt, it's quite hard. So end up macam, kenapa dia tak boleh buat gini, kenapa tak boleh gitu? I change my language to okay, how can I help you? That was my first month yang I say like, okay, how can I better help you? Sebab kita kadang macam kita pertikaikan dia based on kita punya standards, when betul. actually we should, you know what, let's come up with our own standard. Yes, Together co-create our values. Co-create, Man, kan? I think banyak sangat kerja. ada lagi satu example. Ni yang tadi pasal routines kan. Another thing yang I notice, ni is all under the same umbrella of family culture. Tu saya cakap culture shock kan. The other thing yang tadi Ana sebut was, Yang you perasan lah, yang I perasan is, ni okey tak ni berbual ni? ni okey. Dah Kita dah checklist dah. seek consent. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau bapak tengok, minta maaf Bapak lah. Abah. Kalau abah tengok, Doktor, weh. InsyaAllah okey. Okay. Jangan bilang siapa Dah siap. dia tak tengok lah. Kita tengok, tak apa. Dia dengarkan dari Orang jauh. lain bilang lah. InsyaAllah. The second one was, saya takut. Taklah. Ni favourite menantu ni. Okay. Sebab tak ada menantu lain. Sofa favourite. Sofa, Lepas ni yes. tak tahu. Betul. Episode ni. Apa nama dia? In terms of kita punya family energy,
So my family very macam kecoh, boleh borak lama. Kadang kitanya gurau pun kasar. I tak perasan my family kasar until Husna comes into the picture. Kasih contoh macam mana kasar berbual dengan saya. Cik. Alamak, Berbual lah. on the spot Kira macam contoh macam Ustaz is my uncle lah. Mana boleh pegang? Oh, tak boleh. Lagi. Uncle tak Apa boleh. pegang orang ke? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. So kadang macam kita kan kalau dengan orang certain families dengan orang tua dia akan jaga suara dengan adab. Kalau dengan anak kadang bila uncle tu kacau kita kacau dia balik. So for example macam like alamak, on the spot pula tak boleh kan. But anyway yang penting is kita dia punya boundary very relaxed. Different families beza lah. I've also seen family yang lagi kasar. Tak nak cakap lah sampai dah maki-maki, tapi tu untuk diorang no issue. So it's only menjadi obvious bila Husna comes into the picture, and then macam dia tengah kongsi satu cerita ni. Bila dia keluar rumah on a Saturday, anak tengah wedding lah, tengah buat kerja kan. So dia kata yang pukul 12 lebih dia keluar rumah, ada urusan lah on a Saturday. Then my cousins were there, cousins dengan nephew ni, dengan my mom semua berbual. Dia balik maghrib, kira dah around 6-7 hours lah. Then all my family members sama tempat duduk, masih tengah berbual. Dah solat, dah makan semua, tapi still everyone still at the same spot where she left. Dan dia macam mana orang boleh berbual Macam the convo keeps on continuing. And then like for her family, I think macam kira dia punya kecoh is like short periods, 1 hour, 2 hour borak. And then everyone does their own stuff. Everyone ada dia punya urusan masing-masing lah. So bila dia nampak ni, dia macam I tak boleh bayangkan macam I macam nampak je dia pun macam tertarik energy. And kalau kita letak senario ada orang kan, kalau dia nampak dia punya wife balik, kenapa you tak layan dia orang? Dia my family what? Why you tak duduk mesra-mesra? Dia orang semua tengah mesra-mesra what? One can come like that. Tapi that was I think dah after 4-5 months lah. Kan. Terus nampak macam like dia pun dah penat the whole day. Dan macam tak apalah, you nak rest. Because I know you kalau dah ada urusan, you've spent a few hours outside kan, your energy dah used up, you rest, it's okay. If you want to calm down, nak duduk boleh, tak payah nak buat, it's okay. So kita ada I try to understand the situation, because I've heard of stories juga of my own friends yang macam benda-benda ni nanti dia akan pick up menjadi isu. Macam like, kenapa you tak ni? Ya, you penat, layan sikit lah. Kalau you dengan kawan-kawan, you know, expectation exactly. So macam these kinds of expectations boleh menjadi satu isu besar kalau kita, if there's no, macam kata orang tu, sense of empathy lah. Itu yang I really had to, only in certain situations baru kita nampak kita punya choice of action. Adakah aku nak make it an issue? Adakah I nak make it something where we can discuss, okay, kenapa kita buat gini? Or you know, it's for me pun macam nampak diri, I see myself lah, how would I react to things. So macam so learning from differences lah, how to manage differences from husband, wife. Correct. Right, insyaAllah tu one of the key takeaways. To always be ready untuk orang yang nak kahwin ni, untuk give in and loosely macam the values, tak loosely values, dia punya culture lah. Culture tu biar flexible sikit. Betul. Yeah. I think because mana-mana kita letak, whichever, contoh lah, kalau you, even if let's say orang yang pernah ramai kenalan and then finally you have your partner kan, everyone will be different. Whether it's a friend, whether it's a partner, whether dengan sesiapa lah, colleague apa. Tapi cara kita nak menangani masalah tu harus datang, it's the empathy that helps to diffuse the situation lah. Kalau macam even lagi another thing yang I terfikirkan kan, even if let's say korang dengan colleague boleh boleh, if we can be upset dengan colleagues dan kawan, tapi takkan dengan isteri sendiri yang kita, orang yang kita kata kita paling sayang kan. Hari nikah kita kata kita akan bimbing diorang, kita akan jaga diorang, takkan benda-benda kecil ni kita nak. Takkan nak terlalu it's very helpful sangat. Ustaz. Macam every weekend I dengarkan orang baca diorangnya ikrar dia, akad nikah kan, dia khutbah and all that. It always reminds me untuk terus jaga baik. So macam alah, bagus juga. Memang maybe for me very helpful. Di antara manfaat kerja dalam wedding sini every week they remind yourself. Betul. Jadi bila you ambil tu macam ada nangis sikit kadang terasa macam fikir like, mak ayah sendiri fikir, wife sendiri fikir, my own in-laws, macam lah, I should do more better. Ya sebenarnya sama. Kalau Kadi tu tengah bahas khutbah. khutbah. Wow. Khutbah sebenarnya tengah reminding himself lah.
Betul. Macam saya teringat, okay, remind myself. Okay, Zat, that one is very good point lah. You raise about culture, kena sedih dan sebagainya. So another point, another question saya nak tanya, yang di mana couple-couple kadang-kadang tanya about secrecy in marriage lah. Ui. Secrecy before getting marriage. How far kita perlu kongsikan sesuatu tu kepada kita punya pasangan? Adakah kita perlu kongsikan semua perkara? Ataupun there are things yang kita boleh rahsiakan lah. Case in point sebagai contoh, for example, seorang lelaki ni lah, mungkin dulu dia bad boy, clubbing, banyak matai, okay. So selepas dia dah kerja kan, jemput minum. Guys, ni di antara development Kahwin Podcast. Tengah tunjuk actually untuk mereka yang sedang mendengarkan ni, actually kita ada Kahwin Podcastnya Mark. Sebab anda sokong kita lah. Kita ada bajet. Sebab tu ni part of dapat beli gelas. InsyaAllah teruskan support. Jadi kita boleh ada pinggan juga beli gelas. Jadi kalau support lagi dapat saya beli pinggan. Alhamdulillah. Support lagi beli kuih dia. Yes. Ni air kosong. Tak lah, bedek. Air teh, air kopi. Okay, sorry. Balik kepada bad boy kita. Bad boy. Okay, so for example, lelaki ni dulu bad boy, baik clubbing, baik pasangan. Dia dah berubah. Alhamdulillah dah berubah. Tapi yang the past history tu hanya dia je tahu, dengan orang-orang yang rapat lah, kawan-kawan dia atau family dia. So sekarang dia jumpa dengan someone yang very new, yang mungkin tak kenal dia. Should he tell the woman? Should he tell the girl before the getting married about his past life? Itu soalan-soalan yang ada juga orang nak tahu. Walaupun dia tak tanya, tapi bila kita share kan, dia nak tahu. Pendapat Ustaz Dola macam mana ni? Perlu tak rahsia? Tiada rahsia antara kita. Perlu tak kita very upfront and transparent over everything? Yes. Masya Allah. Macam Man tu topi dia. Yang apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Matai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggal kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukan la tahzan tu Man. La tahzan, jangan sedih Man. Ni. Sudah Man, dah, jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. I think setiap orang akan ada Pendapat sendiri. Kita pendapat sendiri. Kira diplomatic lah. Kita letak konteks dulu. I think for me personally kan, awal-awal dulu I remember I pernah sebelum masuk jawapan I pernah ada kawan ni, husband and wife. So I'm friends with the husband. So I pernah bilang cerita personal story lah. And then tiba-tiba dia punya wife find out. So macam for me macam, aku bilang kau tapi aku tak bilang wife kau. But okay lah, maybe different couple, right? I see things differently. For me macam like, if I tell, contohlah, Ana bilang ustaz saja, I tak bilang your wife. Yeah. Let's assume lah your wife is also kawan lah kan. Okay. I bilang you, but I didn't tell your wife. Not unless kita duduk sama-sama. So for me macam, secrets ni dia ada, I don't know, ada berbalik pada konteks lah. Tapi kalau, if it's just between, kalau your soalan tadi, for me personally, selagi mana dia tak ada a possible or potential consequence, then for me, tak perlulah. Tak perlu bilang. Tak perlu bilang. Ni Ana personally. Right. Maybe a lot of people may disagree. Yeah. For me macam, if you dah berubah, if you put it all in the past kan, by all means, terus carry on lah. Because unless, what I mean by potential consequences, if let's say from macam Ustaznya story ni kan, let's say dia clubbing, dia berkenalan, and dia dapat something macam, let's say lah dia dapat ada sakit ke apa from contact disease. We've heard of these stories. It is a reality. Then
if dia nak have a relationship, contohlah what HIV ke apa, kalau dia nak teruskan, dia kena bilang lah, I have this disease, I contact. Even if let's say kalau it's not from clubbing ke apa, let's say memang dia punya family history, dia ada a certain disease, dia ada a certain thing that potentially can affect contohlah anak ke apa kan. I think it's good to tell. And just be upfront, because mungkin contoh kalau let's say lah, me as a guy nak ada anak, and then the girl pula kata actually my family kita susah nak, for some reason lah. It's good to tell, because macam that could make him reconsider, and that could also, kalau let's say dia tak kisah, tapi maybe your mertua pula kisah, and then bila dia bring it up, nanti dia kata lah, kenapa tak bilang dulu, you hide this from us. So for me, all these things, whether it's usually health related. I can bila I sebut ni semua it's a lot of health related, I think wajar untuk bilang. Tapi kalau macam benda yang our past, things that we did yang we are not proud of kan, yang there's nothing much consequence lah, the implication lah. Because if let's say betul-betul lah you dah wash your hands clean kan, you tak nak continue, apa faedah does it serve you telling, and what do you as a partner get by knowing? Because bila you dah tahu kan, for me lah, I rasa kan, you dah lagi at the back of your mind kan, you dah start to doubt. Dia ni betul tak? There's another set of possibilities apa dia akan buat. Contoh dulu dia, like you said, clubbing kan. If let's say dia dah taubat, and then dia bilang dengan wife. So let's say along the maybe next 1 or 2 years later, bila dia balik lambat this past few weeks, nanti wife akan, kenapa dia balik lambat dia kerja let's say dia first punya thought is okay lah, maybe dia OT ke apa, tapi after a while nanti rasa balik lambat. Nanti what if dia bilang kawan dia, my husband balik lambat, nanti dia pula feed, mana tahu dia kan, you cakap dia dulu dia gini. That becomes a potential issue in your marriage. For me personally, like, you don't need that lah. If you dah taubat, insyaAllah, I mean like, itu rahsia antara dia dengan Tuhan lah. So better no need to tell. Tapi kena assess lah situation, mana yang affected, mana yang tak affected. Kita cakap ni generally pun, but at the end of the day, masing-masing ada dia punya konteks berbeza. Maybe you have understanding spouse, but your in-laws lain. Maybe you have understanding in-laws, but your partner yang problem. So you have to gauge accordingly lah. What kind of dark past lah. Saya cakap pasal HIV kan. Kalau kahwin dengan orang Malaysia nak dapatkan letter of recommendation ataupun nak kena register dekat Malaysia, dia kena ada HIV test. Dah tak boleh rahsia lah. Betul lah. Diorang kena jalani both, kena jalani HIV test. Apa yang cakap, tunjuk je. Negatif. Negatif lah, tak positif. Negatif, yes, pass. Kira bukan macam yang apa, baby surprise, apa tu? Baby bukan gender reveal, tapi kira like HIV reveal. Negatif. Alhamdulillah. Itu kalau Singapura buat. Kalau orang letakkan syarat boleh tak you nak kahwin saya boleh, syaratnya buat test ni, HIV tu test. Itu tanya Ustaz. Bersyarat ni semua. Aku boleh. What's your personal, I mean like you tak payah represent macam ni kan, but what's your personal thoughts? My personal lah. Seorang isteri lah, contohnya bakal calon tu wanita tu meletakkan syaratnya you kena buat this test. Syarat you tak wajib lah untuk nak turuti. Itu just syarat je. She's a human being. You letak pre-condition. Kalau you nak kahwin dengan I, okay, you kena buat gini. So, she has the right to put any condition kalau nak kahwin. So tak salah. Asalnya memang. So kalau dia tak fulfill tu macam mana? Tak fulfill pun tak salah. Tak menjejas dia akad nikah kan? Yang menjadi kewajipan is rukun nikah apa? Mendapat persetujuan wali. Because sekarang macam there has been, maybe lah, I tak tahu, maybe my algorithm sekarang rosak ke apa kan, all these things macam sekarang kata, you boleh minta ni bersyarat ni, dia tak akan kahwin lagi ke whatever, or all that stuff macam. Okay, tengok depends on syarat So ada syarat yang memang terbatal lah. In fact, syarat contohnya, you boleh kahwin dengan saya tapi you jangan bermadu, jangan kahwin yang lain. So para ulama kata akad nikah tetap sah, syarat tu batal. Syarat batal lah, because you tak boleh nak mensyaratkan sesuatu yang tak ada dalam akad. Not part of syarat untuk mensyaratkan seorang lelaki tu tak boleh kahwin dua. Interesting. Unless there is a interesting to know, legal binded macam both of us setuju, kita ada separate document, legally binded, kita pergi lawyer, kita sign, dulu sign. Then dia macam prenuptial. Pernah dengar prenuptial agreement yang orang-orang western buat lah. Prenup.
So prenup tu kalau lebih kepada kalau cerai macam mana kan, what is the distribution. Tapi kalau ni dalam perkahwinan pun ada to the extent yang orang very berkira lah, macam okay household siapa buat, nak divide tak, nak split tak kan. How do you view that? Hmm. Macam mana Ustaznya pandangan like saya pribadi kan? How do you see this orang bersyarat and all that? Okay, I think dia will work for some couple kalau memang yang they really need clarity, assurance, yang memang berkira. Okay, kalau both husband wife memang in that way it works for them, everything needs to put on paper, agreement, buatlah, tak kisah, no problem. And dalam hukum pun tak menjadi masalah, because this is antara separately. Akad nikah tu lain, yang satu dalam marriage punya relationship tu lain. Kalau you nak buat contract, legal contract pun silakan buat. So at least ada hitam dan putih kan. Faham? So the best is kalau orang memang berkira daripada awal, berkira bagus. Right. Sebab terjadi perceraian pun banyak bila dia macam tak apalah kita tak berkira. Tapi bila dah berlaku masalah baru berkira, tu yang susah. Understand. Dekat syariah court nanti berkira kan. Tapi in the first place tak ada that document, tak ada paper yang menunjukkan yang siapa perlu bayar, siapa contribute banyak, gini-gini. So bila nak distribute balik harta tu dah jadi susah. Masing-masing nak kena justify yang dorang contribute lebih. So why not from the beginning, kalau this couple memang mengira kan, buat je agreement. Betul. I think dia punya language matters lah. Bila orang kata like, oh kita bersyarat, kenapa kena bersyarat? Sebab bila orang fikir syarat tu, dia rasa macam terikat. Kan syarat kan macam ikatan kan. Tapi maybe kadang-kadang macam when you say about these couples, where it works kan, dia macam more over KPI lah kira-kira. And I think for some couples it works, because dia nak tahu, okay, where are we going 5 years from now? Apa kita punya plan 10 years, Betul. 15 years dan sebagainya. But and for me pun I setuju juga dengan apa saya cakap, in a broad sense lah. Tapi at the same time pun kadang mungkin kita kena ingatkan diri kita juga. Macam it's weird when these conversations are happening. Tapi kadang macam all these couples jugalah, bukan ke you juga yang cakap you sayang orang ni? Betul. Bukan ke you kata you nak spend the rest of your life? Betul. And I think dalam kitanya understanding in our faith juga, bila kita sayang orang tu, kita serve orang tu. So macam dengan conversations macam nowadays for some it's a bit flipped. Macam like, what can you do for me? Sedangkan apa yang kita nak is kita nak khidmat mereka, kita nak jaga mereka. We want to do our best for them. That is ideal and should be that way. Tapi nowadays, modern days, selalu orang fikir selalu transactional. It's very difficult to get that. Macam 100% aku give kau, kalau aku tak dapat aku tak apa. Tapi in marriage pun kadang-kadang tak dapat macam tu. So kalau memang for couple yang macam diorang tak boleh yakin yang diorang akan love wholeheartedly and semua benda nak kena berkira. So to me, my suggestion is buat berkiraan, buat agreement, everything on paper. Seems macam ustaz ni betul weird Better buat macam tu daripada tak buat lah. Yeah, we expect sometimes you need to give more than what you get. Kita hanya cakap je, tapi kadang-kadang susah nak praktikkan kepada sebahagian couple. Orang tak faham. Misal the way kita relationship dengan human being semua transactional. Even mak bapak dengan anak transactional. Bapak tadi nak jadi wali, dia letakkan syarat, kau kasih aku 2,000 baru aku jadi wali. Transactional. So husband wife pun boleh jadi transactional kalau diorang tak ada love, the true love. Understand. So kena fikirkan Balik kepada kitanya no lah, maybe I pun macam very idealistic, but I hope I still have faith yang ramai di antara kita yang masih have this ideal yang bila kita sayang orang kita serve. But it's a good point that you bring up lah. Gotta be realistic juga. Realistic in, and that's why lah kita ni berbual pun pasal macam all this macam blind spot apa. It's all realistic things. Macam all these situations, macam tadi saya cakap pasal rutin lah apa benda macam rasa remeh-temeh. Tapi benda yang sama Ustaz dulu bila I uni kan, benda sama juga orang bila uni dengan kawan juga, the same things, pasal rutin, pasal orang punya buat kerja rumah boleh jadi hal. Orang boleh keluar rumah pasal ini. Anda dengar merajuk because ada macam kita kasih nama lah ni sikit kita ketawa lah because all these things happen in the past. Tapi kita ada satu housemate ni, dia pandai masak. Dia rajin, okay lah, dia antara kita ni housemates, dia suka masak and dia masak sedap, so kita tak complain. Cuma bila dia masak tu, dapur tunggang terbalik. Nanti kita dengar kan dekat dapur, ketekang. Tapi bila makan sedap. Tapi
Bukan Tak syarat, kemas. dia tak kemas. Okay. It's normal. Normal lah. And then bila dah gitu, ada pula lagi satu housemate yang bukan tak reti, tak boleh tengok tempat ni. Alamak, kau dah masak, aku tak minta habis kau ini. Jadi kecoh, jadi gaduh. Yes. Sebab tu kadang-kadang dalam hubungan suami isteri, kan kita nampak dia macam unwritten policy, unwritten rule. Bila I masak, you kemas. Tapi tak semua orang faham. Betul. That's why perlu tulis, perlu That's cakap. Dia tak tulis pun perlu cakap lah. Okay, I dah kemas, I dah masak, you kemas. Takkan semua benda I buat. Yang berlaku kadang-kadang salah faham, gaduh dalam rumah tangga, benda-benda yang daily chores ni kan. Because asyik mengharap je kan, asyik I expect you buat ni, I expect you buat ni. Cannot just expect you need to talk out. Kalau perlu buat rutin, buat rutin. Betul. Ana ada, sorry macam jangan. panjang sikit. Tapi Itulah. pasal dah cakap Hangat, gini, hangat. Tak tahulah yang dengar yang hangat Perbincangan aku. Ana okay. That time Ana tengah ada wedding dekat Singapore Flyer. Kemudian ada one freelance videographer lah for the majlis. Tak nak sebut nama lah. Tapi dia datang, dia tanya soalan, and then tapi soalannya tak relevan kepada kita yang konvo. Tapi tanyalah, you dah kahwin ke? Dah, alhamdulillah kita dah 3 years or something. Ada anak semua. Dan dia bilang lah about dia routines. So dia bilang simple je. Kalau kat rumah dia kan, dia ada dia own place So in-laws not in the picture. So kalau siapa, dua-dua kira macam pasal chores lah ni kan, dia tak specify. Tapi bila dah jadi isu, dia dah husband lah kan, dia cakap okay macam gini, kalau you nampak pinggan dekat sink, kalau you tak nak cuci, you jangan cuci. I tak nak you cuci dengan rasa geram ke whatever. Kita tinggalkan until someone actually wants to clean it. And then bila dengar macam Wah. okay, and it works for you, kata, it works for us. Okay, alright. Then dah tak, after that tak gaduh lah. Sampai besok pagi pun kalau kira lagi tak ada orang, dia kata terus terang boleh kadang-kadang a few days kira boleh ada sikit lah. Dia tak ada makanan, tak ada sisa, tapi cuma ada plates right there, tinggal nak kena scrub dengan cuci. Macam okay, maybe Ana bayangkan diri Ana, contohlah kalau Husna gitu kan, Ana macam kenapa you tak ni I would do lah, but macam if it works, we will do. we will do. I will do. Masya Allah. Kita mengalah je lah. Betul. Kau hygiene saya tu. Betul Masalah kan? hygiene, cleanliness. But again lah, I think maybe kita tak nampak rumah dia. Maybe Yalah, kita actually tak judge just lah. maybe dah clear. Yang mana clear tinggal nak release scrub Sikit-sikit je sental lah, dengan sikit-sikit keras-keras. And then I see. interesting lah. Actually kalau you bring 100 couples kan, I think ada 100 responses different ways. Ya, berbeza style. So in general, I think kalau nak manage rumah tangga ni, it's like manage a company, a corporation. Yes. Kita kena assign role lah. So Minister of Home Affairs, siapa, Finance, Foreign Affairs, the one bring money, siapa lagi, Comms, PR. Jadi macam tu lah. Each individual ada strength, play to the strength, and ada routine, ada operational. So rumah ni operational lah hari-hari. So kita punya sistematik dekat masjid ke, dekat tempat kerja pun kita kena sistematik dekat rumah. Jangan sembarangan. So itu yang saya belajar juga dalam 15 tahun Masya Allah. Dia Mesti macam boleh drag out lagi. 15 drag tahun je out, dah banyak komen. Cuba yang 15 tahun Ya. Paling mengaku ya. Tapi alhamdulillah, at the end of the day kan, I'm very very grateful sebab bukan nak cover balik, tapi alhamdulillah, Husna has been very patient, sangat understanding, sangat betul answer. And kita betul-betul tekankan lah to be able to have this convo, walaupun rasa kita values kita tengah, okay, I don't think that's our POV, tapi macam I rasa kan, no one sengaja nak buat benda yang salah. So mesti dia ada good reasoning. I pun ada my good reasoning. Let's find out, kita tahu, and then where do we go from here. If that is the foundation kita mulakan kan, then I think the next few years, okay, we can have as many difficult convos yang ada, tapi kita tahu yang at the end of the day, kita tak akan lah sampai kita kata you are wrong, you are just doing it for different reasons. Yes. Hui. Dah setengah jam Macam tuan producer, dah setengah jam. Dah setengah jam ni. Okay, tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, terus ceramah sila follow kami podcast. Gelas ni pun saya belum jual lagi, untuk saya je minum dengan guest saya. Betul. Ya. Second part kita nak berbual pasal masalah wali So, saya nak kedepankan Ustaz. Interesting. So kita tukar role. Kita akan switch role, betul. Switch role. Saya rasa Ustaz Dola ni dia lebih hosting dia macam baik tu dia punya Masya Allah. MC dia, moderating dia. Jadi terus lah.
sebab the content banyak daripada saya lah. Tapi you pun boleh Of course. share jugalah, because you have experience juga. Saya nak cakap pasal wali yang lari MIA, wali yang letakkan syarat macam ni, terlalu transactional. Kemudian yang dah terpisah dengan anak 20 tahun, bila nak kahwin cari wali macam cari macam nak fight, macam nak gaduh. Macam mana wali tak izinkan kalau anak dia punya approach kan. So macam-macam lagi. I think very relatable to all jugalah, hopefully. Alright. Kita jumpa episod akan datang. Sila lupa nak shout out. Episod ini ditajakan oleh Ejen Malik Aziz. Follow dia, Malik Aziz, ready to assist. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam Man tu topi dia. Apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni aku dah pasal jiran lagi ke? aku dah tak boleh ya. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam gini Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukan la tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man. Dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main nak kau. Oi.